Deputy Commissioner ka West Janta Hills District u Garrett LNS Dykes habaya kren bekilat pathai khubor henne kasngi ha kajing ede bat kajing nang kiu kibriu baya bitjing pang COVID khat kendai hapo ka district ulong babun hi kibriu ki kamting yi kibayo positive banya kajing yap namar wat haba kiladoni kidak kishin jong kajing pang COVID khat kendai ru kim tre ban lit pha test yelede na bakiting bayo ka report kan long positive Kani kajing ting kibriu ban lit pha test yelede kawan ra kajing nang kiu kibriu bay bitjing pang COVID khat kendai bat ru kim la shu ban yo ikila ching sumar ha kapor ka babiang kumta udisi ukentui kipat ba ban board ikila jingada kumbala batha nakaliang katara jong ka kwat ka kya nang ta kitu ki bomdoni kidak kishin ru ki deban nong ki basngau thu namar kumbala pediang ba uni ujing pang udon ha ka imlang salang deban deng tiknai ki mas mdei ban yalang pat ba wat hasnong hathau de ban kiar ye ka jingirung yemi wat haying hasemru khamtam kituk bahab ban mi shabar hab let keleng keleng kide ban deng ya kamas bat penjngai na kiwe hadin udah yo jingtep nakling yang ada pun engineer pak itu tu ong yeki untuk dekat kamu ke condition yang ke kontrak ubi anjur yang suka Justkip dan merubah mutik, semlang waki kontraktor, waki engineer, tani hak ni ke lockdown, dan biaya buat meeting, dekat telah kini ketiak buat ke meeting yo reklam yo cia, yo pun baca ke ni ke kak. Rasa kamu yo kan ni untuk buat hadir, ye ketika Iwan. Ketrikan mau rekan utara ni bah waktu em jadi tu di lockdown di em juga chat kam dia yo ku bagi kes for district wiki cinti rap em dulu ya put up ke office ni bah padang ya ki staff kam yo fi dan punah hai for this office kita dah em put up